Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit. Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Video ini bakalan panjang, jadi kamu harus siapin banyak pulsa ya. Nah, ini jadi hasil looksnya. Dan penasaran kan gimana cara buatnya? Ikutin terus sampai akhir dan jangan di skip. Oke, sekarang kita masuk ke step pertama. Ini udah pakai skincare, jadi udah ready. Sekarang pakai primernya, aku mau pakai yang ini aja. Lagi pengen pakai makeover yang Willow Brighten Light Medium Skin. Skinnya kali ini aku pakai makeover yang apa nih ya, nanti aku tulis ini ya, produknya apa, nanti aku tulis di description box. Udah lama juga nggak pakai ini produk makeover yang lama. Plenty of beer, ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger, but we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, we go till they kick us out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers. Aku pakai makeover Pause Stay Mattifying Transparent Powder. Ini andalanku untuk mengurangi minyak di muka. Terakhir kali aku pakai ini buat fitting YouTube itu tumpah banyak banget. Dan sayang, jadi aku bakal lebih hati-hati pakai ini. Segini aja, udah kok, udah cukup banget. My heart it pounds, yeah you got me. With my hands up, you got me now. You got that sound, yeah you got me. You build me up, you break me down. Studio Tropic Balance Priming Water. Ini aku pakai ini. Seger banget pakai ini. Oke, sekarang kita ke alis. Aku masih pakai produk kesayangan aku juga, Emina Top Secret. Isi dulu. Pakai yang coklat ini untuk ngebintai. Like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth. Udah sampai setengah alisnya. Bagian depannya kita pakein yang warna coklat muda. Jadi deh, udah jadi satu, kita buat yang satunya. Udah jadi alisnya, sekarang kita kasih bedak lagi karena ini tadi kan di conceal gitu. Sekarang kita pakai contour dulu. Ini dari Pixi. Highlight and shading perfecting face shape. About everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, we go till they kick us out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock.
misalnya kamu pergi ke satu tempat dengan kontur kayak gini, serem banget ya. Lanjut aja, kita pakein blush on. Nanti ini aku cover pakai bedak lagi, bedak padat. Ini juga salah satu best of the best eyeshadow that I have. Tada! Vocalour, ini Vocalour 9 Colors eyeshadow FA3605. Kimuse yang liquid glitter glow eyeshadow, ini shade nomor 06 Smoky Storm. With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes, boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Don't stop, make it pop, DJ blow my. Lanjut ke bulu mata. On the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. Udah, kita ke maskara yang sesungguhnya. Hypercurl Maybelline. Itu kecintaanku setelah yang Magnum. Tapi yang paling aku cinta itu adalah Maybelline Temptation, karena dia ada wangi-wanginya gitu. Terus juga bikin bulu mata jadi naik banget gitu. Dan urusan mata permata selesai, kita tinggal pakai lip product sama pakai setting spray. Tapi sebelum itu kan lihat sendiri ini konturnya itu medok banget, jadi aku mau cover lagi pakai bedak tabur. You break me down, my heart it pounds. Yeah, you got me with my hands up. You got me now, you got that sound. Yeah, you got me. You build me up, you break me down, my heart it pounds. Keren banget nih, Mark Stins, ini yang shade Invisible. Cocok kan? Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh nggak di filter, apalagi filter Paris. Ini bener-bener kontur-kontur yang tajam dan membahana itu jadi lebih blur, ya kan? Sekarang kita ke lip produk aku kali ini. Aku mau pakai Makeover Intense Matte Lip Cream Long Last Lightweight, itu yang shade nomor 16. Ini apa sih, Pixie apa ya, itulah ya, Candy sudah junior. Ini pakai Wardah Exclusive Matte Lip Cream, ini yang nomor 8. Aku pakai ini spray, ini udah lama banget aku pakai ini juga yang cherry. Hampir selesai. Sekarang kita ke tahap terakhir, yaitu pakai setting spray.
Drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. Here we go, the last step is ta-da! Studio Tropic Dream Setter Chloe. Kita shake dulu dan but I'm already here, and now the dudes are lining up. tara, ini dia nih, lihat nih. Nggak jauh kan warnanya, sama cerahnya, jadi nggak terlalu putih. Memang awalnya itu kelihatannya kayak lebih putih, cuman aslinya itu kayak gini. Kan dia kan mengalami oksidasi, jadi agak turun gitu. Dan ini dia hasilnya. So, apakah kamu suka sama look ini? Kalau misalnya kamu punya rekomendasi look lainnya yang pengen aku buat di YouTube ini, kamu boleh komen di bawah ini. Thank you for watching. See you, bye bye.